Kieha gĩa gutigwo nĩ ũmwe wa nyũmba nĩ gĩthiraga endwa mathika mwĩrĩ, no bamĩrĩ ya Brian Njoroge mwena wa Gatwĩkĩra Ndenderu kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu nĩ ĩkuĩte ngoro nĩ gweterera mwĩrĩ, ĩkiuga thirĩ ũrĩa marabatara kũrĩha nĩguo mwĩrĩ ũrekererio matingĩhotana naguo. Tumejaribu pande zote, tulikuwa tunafikiria tunaweza pata usaidizi na tujapata, so tumefika mwisho, tunaachia Mungu. Sisi tumefunga hiyo chapter sasa. Tumeshindwa na hili jambo, kwa hivyo hakuna lingine isipokuwa tu kwanza kufikisha hili jambo mwisho, ili tuachie pengine hospitali ama serikali ili waweze kutusaidia, kwa sababu hatuna namna ingine. Mbere ya Brian gũkua, nyũmba ĩno nĩ ĩrakoretwo ĩhũthĩrĩte mbeca nyingĩ makĩgeria gũthara muoyo wake nĩguo ahone mũrimũ wa kansa ya thakame, no agĩkua na gũtiga thirĩ wa makĩria ma mirioni 18 nginya rĩu mahotete kũrĩha mirioni 4, nayo thibitarĩ ĩkamehereria mirioni 1.5, no rĩu marauga matingĩhota kuona mirioni 11 ona indo ciao ciothe ingĩendio. Sisi tuko na shida mingi sana. Hata chakula hapana kula mzuri. Mimi nasikia kiswa nauma saa yote, sauli ya kushindwa ni kulala. Tutafanya mimi jamaa. Kwa upande mmoja hatuwezi tukafikisha hii bill ambayo ni kubwa sana, na kwa upande mwingine hospitali bado haijaweza kutupatia huo mwili. Thutha wao kũigĩrĩra mahũa harĩa mabangĩte kũhurũkia mwana wao, rĩu marauga na kwĩra thibitarĩ no ĩke ũrĩa ĩngĩenda na mwĩrĩ ũcio, kwa sababu hatuwezi tukaweza kuendelea na maombolezi kwa muda ambao hauko defined. So tunafika pale ambapo lazima tuweze kubomoa hii hema ili tuweze kurejesha kwa wenyewe. Tugoje kama iwapo kutakuwa na lingine lolote. Na Ruto na ule mwingine naitwa Koinange na ule mwingine naitwa nini Matagi, wote nataka matanganyike mwaka masaidie sisi. Tutafariki wote jamani, tutawasa hapa ni nani? Sauli ya mtoto wetu. Tutafanya nini Mungu wetu? Haki mimi nalilia Mungu mpaka ngashinde. Rĩu nĩ mambũrĩte hama na kũnina mĩcemanio ya macakaya handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Gatwĩkĩra Ndenderu kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.